everybody watching in New Zealand and Australia. Hi, Pastor Benny, Sister Annie, everybody in New Zealand. Love you guys. Love you, Gateway family. Thank you for sending our kids over. See them next week. Yes, I know. And Pastor Ben's going to be in New Zealand. That's Sister daughter Angel. Thanks, son. Congratulations again. Thank you. Thank you for that post. I know. For sure. All the world is watching. That's Alex and Lucia. That's all the world. It's the Talalay crew. How are you? Good. You want to say something to all that's watching? Well, it's been great. You know, we started this week. The presbytery and the committee was last week. It went by really fast. I feel that there's a lot of excitement, and I think we're going to take that back to each churches and Pulenga. We're going to take what we've got, this conference, and impact our community. And very thankful for a powerful word by speakers, Superintendent Tunga Salafuma, and also the superintendent from Australia, Pastor Kiki Chalapapa. Everything was great, and I can say if there's one word to describe this week and last week, it will be God. Praise the Lord. Thank you, Pastor Man. Thank you, Pastor.
Jesse. Mawarolo fo ala mailalo la amateina tato maftana nei teine lasso. E momoa ona faftai le tua olena mafua lasso nei. Wata tono ana lese no yoba. Ana lese no oi. Tato te le tau nugu mai nei fama moi. Langa se fa moi sa fa wao fa bo. O se fa moi sa tangi atu I le tua I le te talo mana bon. E ta tonu ana le ai mea ia. E le mawhai no ai a te oe e le mawhai whoina ai mai ia ta. Rama mea uma le tu ma lo. O masani tātou e mua raba mea I matau tusa. E mua fo I le whaftai I le tua. O te mua ona whawhilo I atu. Ma whātalofa atu I le sua le sunga a le te tai o le tu ma lo. Le sunga ia tu masara. Ulu le turua ia tua. Funga. Ia mese le fatua ia tuni. Fataro fatu fo I le tato fai launga fatoa. Le sunga ia kiki tau papa ma le fatua ia rovine. Le komiti fa foe ma fatua. Ia mese le nofo ato ina. To ina le tu malo. To ina fa fautua. Ia fapea to ina o le falima po to ina o pulenga te tase lima. Fatalofa atu foi le paia le mamalo la fena wenga le tua mo to fatu. Ai mese foi la usfono o fai o tato iai le asone. Mai la mai le aso mo mua na mata ina I o mai le tai ao le pole tenene. Se o le loto e fia le loto e patia le tua le ona le uma wa o ia na mafua. Losu mai matara mai ao. Wa mamalunga ai le viinga o le tua. E ala le forutanga. Lona lima ale tuma lo. Lea ua whabea ona whatauina nei Alaska nei. O se whamoi moi. Sa tau matare ete. Pe tua maniana. La meta tonu e le whenua fia le whenua malama. Se iei ma tui, se iei ma ngao, se iei ma a whala bea au. I lunga o ea, whapea foi basa e tele. Ai whawhetai le atua. A wa o lea, wa e manuia le se uma. Le sunga, a le te tai e le tu malo. Whapea le komiti whafoe. Le nofo ato ina. Sunga I whawhengai ngai fia. E kale stia I fia na auto tapo ia. Ia le nei mafta. A lea wa oli wa tere ni inga le atua. Ona ona na upu lea na tato whalongo ai. Ai mese le nofo te taro mai. Ia lea wa oli e o tato tangata. Isa kabia na e wharo na whai upu as fulu. Mai aua tote ino iaso o meiti awa foi tote mana tu fatova iaso meiti na maturante spice the humble beginning la nota na mata na mata mai se metiti na tato mata mai sa ta mate e ma faya e ma faya me na fa mai ai me na fa na to mai a ser papel fa mai on lima ser papel na fausia ai fali o na lima fo e fa ma e ai fa wina. So se me
ina le tua fa wina fo le tua manuia e lo se marosi le fitra ile tua se papelu e le marosi e le fita a olo wanganga e hallelujah telenisi na la tofesini via fabe e ona faile le tu maro e te tau na yese tu pe tau na yese 5 milioni na faya le lua fe suma tau lea na mata ina faba ina tu nei ina la be Alaska ne na mata ina levo toya toya le lima tau sanga levo toya o mai de Alaska vamos le tu maro e le fawina le kanweka le 22 pe e muli na tupe a mo na tua tote mea hallelujah e fa fo na tua e fa o ina tato vote me to for your transfer I fa baile fesili ale tataya parangi na machoya how can you do this but what Fema yele ma faya o tono faya na o tono ba esese e ba ivanu e ba ivasa yesa Hawaii e ba ivasa ola lo siaro fa pea ya California Southern Matu Alaska las calero fono ma ki ka fon lang wa ka ma ko lang how can you do this? This is the first district we operated from there for the geographic location. You know, we ya leo matini o ma fo fo ya tamata. Te lo tani fire. Ele foi na time they told the fire to there. Hallelujah. A fire that to there. I want to put it like found that on Fato Tua. A found that on Tantonia Tua. Getting out of matter to see. No matter. No, my child might have to pay a fight. Not to matter. We began this in a humble beginning. It's Awala Maula. Anarte mine awa ne ya tita to arbi ina fo ile to ma fai aya to pole na Alaska e to tita to I found the touch your lot found it to taro banana po yo ma temi ne la one. You know, if you or Alaska, I found Tari Tato Pulema Tetas, or to look at the town by never to room on the outside. And I am younger two in the mayor, the 2 young Tato. Famalo, le lower fun. Famalo, lo show at Tari, a bear, the committee for a mission of Fato. Famalo, the Tawata. Famalo alulu e bulowa infina ngalo na tu. For best, smooth, peaceful. You know, say the ima. And I got to tell the fact, no man, the fire there too. You know, say the Laylas or the or Tato, oh, my, two fathers. Tato, we are my some support, and support in the belly. They were my room, I didn't be in on that. It's a hell of a day. But if I had to, fire was suing, or if I'm mad. Soon as I feel like Alaska name, I pull Alaska Mato Fabiatu. Here, young farmer, we are to a yacht. I'm real low level phone. Committee for you. Not for a either front tour. My Lord Tapua. There were human when we are a Toyason day of farmer boy. Or the Toyason name, opposite to what to do. Toyason name, name more. You'll be in my phone. Telo naso le patpatia ai le fina ngalo le tu tato tilo le ni tato fafta
ele o au, ele o oe, ele o le komiti lea, ele o to ina ia, a o le atua na matuai, lea la tātou e vi ia o ia, i le tālāne nei, a tātou tua lunga mare whāmaro, team worship, amos tātou mi ina le tua. Consider
Ile alanga le whaftai, mana langa o le whamani watu mātua i o. Ele Yesu mātua le leina tua. A o koe lama le tua na mātua ai. Na e whaia le li ia, wa e whakofonga le tua i la whana. A o ole atu i atua. E lama na sahi i atu i o whatu. Wa loi o whatu na tele ma whaia. Ia sairi lele, sawa maranga pongi ma marawina, lona nungu fa poto poto, ma sairi ili atu ia tau. O mai o luma ma fa pe atu ia spatu, le tuai, mato tele ma faya, ai mato, a batu ia tau. E fetarai, yo te fatu e lo sau tawa o la tawa. E fa pena, e fa mai moe le tu ma lo, te lo sa mato tawa, a oe lene tawina le sua, lewa manu malo, lewa matalo fie, lewa taunu mana manuia. Ia foia ia te oile mi inga tama. Talo le ne tua so, ia ia o manuia le tua, sunga le te tae le tu malo, pa le tua komiti fafoe, ai meise foi la mauna lena e au maia le tua, e fai mala, ma fai la uma fa pitoa na oma tina ma fatua. Vamanuia ia te lato, vamanuia nofu ato ina, vamanuia i ekalesia e fia, ole ne tu maro, au auna le tua. E meise le suma fono le ni, vamanuia o. Mato tanto ina, mato te tu ua le nane, ma e vamanuia i o mato sa. Mato ka peifo le ni, ma mato ka inone o noni o mato moto, e ana le mato patuatia oe tamani. Malo tama dia mau nunga loki amangalo fo mato se leo wasasi la fafo amangalo mai mato ile toto tama mamo ya oi tama ya Yesu amen amen la tato wala na lo faftai ya tunatu ya manoa Yesu fo ile tu maro suga ya kwa oi ma na tu ole ale pulenga rasta fa